Kinoilam ke KSU haka pratrik unaitung kila ikendu UCM ke HADC, bat kila dawan UCM ban pelat pai ba ya kerai leni ke resolution jong ke yeng dorbar ke council ban khang ya ke jingti uranium na West Khasi Hills District. Kila kerpat ru UCM banum ai NOC na ke benta banti uni umarpo kendau. Kini kinohilam ke KSU kila dawaru ban wanra ya ke amendment ya ke the Khasi Hills Autonomous District Regulation and Administration of Land Act Arjar Arpaway. Kamat kebalai kalong ban betha iki dorbar shnong bat dorbar hima banum ailat iki briu ki he officer bat kiwi ki briu ki ban ke Atomic Mineral Division ban rung shikithain Southwest Khasi Hills District bat West Khasi Hills District haki jaka badon uranium. Oh, jadi full buat kuil yang ai. Kejingwan juga nak lihat seng mereka ski berpenuh siam juga hasil contoh mesti sosial. Kalau baik kalau aku kemat kata kemat ketika bah bagian sewan nah kini tajam mesiat kemat juga yang bah hilakren bah hilang kam ya ka lakum nu banyak eka resolution lagi di council habai dei bat batu bakajing klong yo ma ko ndo yo niam ha di tan domesiat bat di marja di jaga marjan kejingnya keren semua batong ba kalong hi ke ba sotonat bat ni kini ganti hiru ba kai bagi keren bagi ajimut nak kalian ke juga council kan rekam bat kan rekam hanor kom ni ya kajing start jong kaisi ndai kadon pada kajing kermen ba nilak penyo ka resolution na isi jong council kalong kai ka ban nang kam petskam ya kajing kun kajing ki persak adongi ya kan ye kajing klong yo marko ndo na kajing tan dom set bagi jaga marjan Yang pikiran tentang kata kamat ya segi ni. Kita likely di mat apa ide ka uranium away kedai ka pengiyo ka resolution kabaan kedai ka ba akaba kumdu nginte lakam bede bat ka jindi di jaga syaki riu pai ba le si tintip ya ka jitmu na yo le si ba gidan ba jitmu ba kata ka jaga dia bat syaki agency bade ban bede ba penuh bat ka bat uranium di kita gilong ki cingkan bener bak maong ba kacita kalau pesanat dengan up pat ikapur para cucu para kayak kuno nang smart ba ini Untuk di banjur yang bede bukan ni ba bede tahu jikti jaka jingdan de kilometer jaka ba konsul ka di bener enquiry ben teman sebetulnya. Hi ka discouncil hi kalau mengkui ka iu ka kanong pet nong kami ya kendo siap de ingin hai ingin kam hai ingin banjur haru ata ya ka discouncil de isu tu ba kinong penya kinong elam jom ka discouncil hi kilong kiba syampang bat hot ya jipen so na kaliang juga jawa seng la depan snow ba kadon ka persang ban thiet jaga cekting than da kita ki review pokbat jom ka juga jela ka jongi bat na kaliang ka jong ka na kaliang jong CM mula kubur ba ursa le yang baron kam ban wat tip habai dei bakal jadi koso bolong Tapi dia buat resolution lalu kino ada ya terus. sangat hai kata ngi akan start jongka isi coba council dei atai komiti susu jongi ka session ka bantuan biang kan di benai Oktober dengan thai haswai kata ru kata ngong la ni akan start jongka jong isi jong council lagi lah berkot dengan special session tu bede pada mat Kalau bede begini juga penong resolution untuk lek state lalu kini pada. kajing lech ki state dei ngal be krana du kasi hashtag la kan pa UCM bagi don kam ba nak liang do state tu kan wara kan resolution ho ingin lah bang ba resolution kan ya dai na kata ki kajing mu dong berkong Henry kan ipat ya kata kajing long seriousness bakajing syamkia do state government harap dei but kan ni kamat klong yu makok yu kan